ful je bilo fajn. Škoda, da že gre konca, ne? Ja, meni je bilo tudi ful dobro. Ampak je že pozno, sem rekla, da bom doma že 1 uro nazaj. Ni problema. Kaj, plačamo pa gremo? Ja, ampak danes jaz plačam, ker ti vedno plačuješ, okej? Ne, sploh ni problema. Vztrajam. A ne poznaš pravila tretjega zmenka? V bistvu poznam, ne? Prvi seks? Ne, to je pravila 17. Ja, bo kar ono. Si rekla, da pač. Smo kaj pojedli? Okej, samo najdem denarnico. Le? Kaj si laptop s sabo prinesla? Ne, kaj? Ne, to je moja denarnica. Ti. Vse denar je tukaj nekaj. To je za pol. Ja. Okej, evo. Kartice. A lahko plačam s kartico? Ja, sem moram po postterminal. To je bila kar malo awkward situacija. Se zgodi tudi najboljšim, ne? Ja. Evo, izvolite. To je študentska, plus pretekla je. Kako se to tle znaš? Ja, bog ve. Kartico zvestobe? Ne, Fitness kartico. ne rabimo. Kartico prijateljstva. Nimam za kaj imeti. Vozniško osebno? Jaz rabim ali bančno ali pa kreditno. Ja, tako. Fancy restauracija. A ni to malo čudno, sem to jemljal? A ni? Ali je čudno, ja. Bom pogledala. Ha! Mam. Nimam zdaj za zmenati, a imate slučajno dobi... Bom pogledala. Ne, pozabite. Katja, daj pet sem, a imaš za zmenati? Rabim za... Ja, imam je. Koliko pa rabiš? 7,20 €. Okej, čekaj. Bom pomagala. Hvala. Čekaj še to. A lahko jaz Ja. s kartico plačam pa stvar rešena? Kul? Kaj, tule pa... Ja, pa sam PIN. Rabite potrdilo? Ne. Ne, super. Naslednjič pa res jaz, prav? Kaj, gremo? Ja, samo torbico vzamem, prav? V redu. Evo. A mi pomagaš? Ja. Tako. To. Super, vidiš. Kaj pomagam? Ne, gremo.